චූටි බණ්ඩිය පිරුණද? චූටි බණ්ඩිය පිරුණද? ඒ මගේ නමයි කැත්තවිල්ල වසන්ත. නෑ මේ මං ඇහුවේ බඩ පිරෙන්න කෑවද? පමෙඩුමා ඔච්චකල පොරි බිරියානි. චූටි බණ්ඩිය කියනවා. වෛරල් ලෝකත් වෙනවා දැන් බලන්නකෝ. දෙන්න ඩෙඩිය දෙන්න ඈ. අයියෝ එපා. බණ්ඩිය අල්ලන්න ඕනේ. போலீஸ்னா புடிச்சிட்டான் 2 மணி நேரம் நிக்க ரெடி ஸ்கிராட்ச் ப்ரோ ஹெல்மெட் போடலன்னு கொடுத்த ரெசிபி இதுதான் என்னோட சாட்சி ப்ரோ මේ හොඳට වැඩ දෙන්න. போலீஸ் மாமா கெஞ்சா விட்டார் கெஞ்ச என்ன நிக்க வச்சு ஒரு நோட்டு புக்